Enkosi ngokuhlala nathi nisasibukele apha eSABC lihaye kudliwanondlebe namajelo endaba isithethi sombutho we-ANC yena kaloku uMahlengi Bhengu udizile into okubana namhlanje kuzawujongwa kumba we-NDR kanti ngokumbukeli sizawuqhagamshelana nomqulunqi wethu uPhathu Tshedza Mukhesi ose-Birchwood Hotel uza kusipha ke ingxelo yebhunga okanye ngebhunga jikelele lesizwe le-ANC kungokunje mbukeli unalo nodwendwe analo Phathu Tshedza masikubulise sikwamkele SABC lihaye sibulele kakhulu ngokuba wenze idinga nokuba ukrobise ababukeli bethu ndiyacela ke ngalomzuzu into okubana ndiphose intambo kuwe Kholibuwa nga maanḓa kholosana ngori kho ḓa kha unity ubva hanefha Birchwood na musi ndi ḓuvha ḽa vhuvhili ḽa khoro ya lushaka ya ANC ya vhuṱanu yo fariwaho fhasi ha thero ya uri ṅwaha wa vhubvusuluzi u fhaṱa ANC u fhaṱa Afrika Tshipembe ndi ṱanganedza maswele ra ḽivhona ane a vha muṱoḓisisi we a vha a tshi khou tevhelela nga vhuronwane nyambedzano na mvelaphanḓa fhano maswele ndi a ni lumelisa ndi vhafhu na nṱanganedza SABC lihaye matshelo na vhuḓi muhashi thero ya na ṅwaha iri ṅwaha wa u vusuluza u ya nga ha vhone u vusuluza ha vhukuma hu vhonala hani kha ANC muhashi ra sedza ḽihoro ḽa ANC ndi kale ḽi tshi khou amba nga u vusuluza kana yone renewal ri sedzane fhaḽa nga ṅwaha wa 2007 musi ḽihoro ḽa ANC ḽi ngei Polokwane conference vho Jacob Zuma vha ḓo wanala vha tshi khou khethiwa u vha vhone mupresident wa ḽihoro ḽa ANC vho Gwede Mantashe vha vha secretary havha vhathu vhavhili vha vhone dzi key members kana dzi key leaders dza ANC president na secretary wavho ha kona u tevhela na vhaṅwe ndi khou mention havha vhavhili nga nṱhani ha uri muṅwe wavho u tshe ngomu ha ḽihoro na zwino musi vha Polokwane vho vha khou amba nga renewal ya vha tshi khou amba uri mini hu khou renewiwa from vhurangaphanḓa havho Thabo Mbeki hu khou dzheniwa kha vhurangaphanḓa havho Zuma zwe vhathu vhanzhi vha ri vha tshi sedza nga nṱhani ha uri vhunzhi ha vhathu vha kha slate kana kha faction ya Vho Mbeki vho vha vha si tsheho nga ngomu kha leadership ya ANC vhe vha hone vha vho sala kha NEC fhedzi vhaṅwe vha ya vha ṱuwa vha swika vha khetha vha ita na ḽiṅwe ḽihoro ḽa COPE ḽe vha khou litiswa nga nṱhani ha uri mini ngauri vha sa khou ṱoḓa vhurangaphanḓa havho Jacob Zuma vho Gwede Mantashe na vhaṅwe vhe vha vha kha top 6 ya ANC nga tshetshiḽa tshifhinga ha ṱuwiwa haiwa Mangaung nga 2012 renewal yo vha i khou ḓi ambiwa kana u mvusuluzo ya ḽihoro ḽa ANC ya khou ambiwa 2017 musi ri Nasrec vha ANC vha khou amba nga renewal na kha dzi policy conference na dzi NGC ye ya vha hone the last NGC ya 2015 kha ḽa Midrand ḽihoro ḽa ANC ḽa ḽi khou amba nga renewal na kha musi hu tshi khou itiwa dzi campaign na zwiṅwe ḽihoro ḽa ANC ndi kale ḽi khou amba nga renewal mara ri khou ḓi vhona vhane vha ḽa vhathu vhathihi vhane vha khou amba nga renewal vhane vha ḽa vhathu vhathihi vho no khou ri khou ḓo humisela ANC he ya vha i hone ri tshi ḓa kha mafhungo a dzikhetho kana a dzi results mbuyelo dza dzikhetho vha ri vha khou ḓo ḽi vhuisela mara ndi vhane vha ḽa vhathu vhathihi vho no khou amba zwezwi zwone zwo khou amba uri mini vhane vha khou ri vha khou ḓi ita renewal ndi vhone vho no khou dovha vha dzi spectators kana dzi vharangaphanḓa vha ANC ine ya khou balelwa u bvela phanḓa kana u wana vhakhethi vha re vhanzhi sa zwino ri tshi khou amba ḽihoro ḽa ANC ḽo dzula kha 40% nationally ḽo dzula kha less than 40% kha local government kha dziṅwe dzi province ri tsha amba ho no vhifha vhukuma fhano Gauteng KwaZulu Natal na ngei Western Cape fhedzi Vho Gwede Mantashe vho vha vhe hone musi u tshi thoma u ambiwa nga renewal na namusi Vho Gwede Mantashe vha khou ima phanḓa ha vhathu vha amba nga renewal ngeno uri vhurangaphanḓa ha ANC hone hune a vhu tou shanduka nga u tou ralo ri khou ḓi vhona zwezwiḽa zwa zwi khou itea na kale zwi tshi khou bvela phanḓa na zwino muhashi ri khou sedza fhano ndi dzifhio tshanduko dza ndeme dza mbekanyamaitele dzine vha vhona ANC i tshi nga dzi ita kana u dzi vhea phanḓa u itela u lwa na vhushayi na u sa eḓana inequality sa zwino ro dzula hune ra vha hone hafha muvhigo wa Reserve Bank we wa bvisiwa nga ṅwaha wa 2022 hu si Reserve Bank World Bank u sumbedza uri Afrika Tshipembe ndi shango ḽithihi ndi ḽone shango ḽi ḽoṱhe line ḽa vha number 1 kha shango ḽoṱhe line ḽa vha na inequality khulwanesa
zwine zwa khou amba zwo ri mini vhashai vha khou shaya vhukuma havha vha re na zwavho vha na zwavho nga maanḓa lune vhashaya vha nga swikeleli na luthihi zwine zwa tou vha problem khulwane nga maanḓa kha vhadzulapo vha Afrika Tshipembe vha zwi vhona musi vha tshi khou tshimbila hanefha dzi township na haningei mahayani na hoṱhe uri na ngoho vhathu havha na mishumo vhathu havha na zwiḽiwa vhaṅwe havha na ha u lala ngori vhathu vha khou dzula mikhukhuni na mini and havha vhane vha vha na zwavho kana vhane vha vha na dzi thendara dzine ri nga dzi thendara vhane vha vha na mabindu vha khou bvela phanḓa na u shuma zwavhuḓi ngeno vha na sina tshithu vha khou bvela phanḓa na u sa vha na tshithu zwine ra khou vhona zwone ndi zwa uri mini arali ḽihoro ḽa ANC na ngoho ḽa ṱuwa ḽa implementa kana ḽa ita uri dzi policy dza mbekanyamaitele dza ANC dzi vhe tshipiḓa tsha muvhuso zwinzhi zwi nga swikelelwa fhano Afrika Tshipembe ngauri mbekanyamaitele dza ANC musi vha khou dzi vhala dzi ya sumbedzisa zwori hu nga vha na zwinzhi zwine shango ḽa Afrika Tshipembe ḽi nga dzi swikelela a ri tou amba for example mafhungo a distribution of land shango vhathu vha ṱoḓa mavu vhathu vha khou ḓo lima vhathu vha khou ḓo fhaṱa dzi business dzavho vhathu vha khou ḓo ita tourism uri tourism i songo ri tshi amba nga tourism ra vha ri tshi khou amba nga lushaka luthihi fhedzi lwa lukanda luthihi fhedzi fhano Afrika Tshipembe ngauri zwino ndi khou amba nga tourism so vhathu kana zwa vhuendela mashango vhathu vha khou humbula vhatshena vha ḽa Afrika Tshipembe ngauri hoṱhe hune vha khou tshimbila hone u wana vhone musi tshi khou ambiwa nga tourism ngeno uri dzi heritage sites dza fhano South Africa dzo fara history kana ḓivhazwakale ya ma-Afrika Tshipembe vha vhathu vhatswu na vhathu vhatshena zwino ANC ḽihoro ḽa ANC arali ḽa nga implementa dzimbekanyamaitele dzaḽo zwinzhi zwi nga swikelelwa ḽihoro ḽa ANC arali ḽi khou ḓo lwa na vhushai ḽa u dzhia vhathu vha ndeme vhathu vha re na tshenzhemo ya mushumo u tou bva kha dzimasipala kha province na kha national ḽa vhea vhone phanḓa uri vheiwe ni khou ṱuwa na yo shumana na heyi mbekanyamaitele ya uri ri lwe na vhushai ri lwe na ndinganelo uri vhathu vha hu kone u vha na u pfesesana hu songo vha na re na zwawe na a si na tshithu zwithu zwi nga shanduka zwithu zwi nga tshimbila zwavhuḓi sa zwine ra khou vhona zwone ndi zwa uri vhathu vhanzhi vhurangaphanḓa vhunzhi vhu re hone nga ngomu ha ANC u tou thoma kha makhantselara vha wana muthu a khantselara mara a sa koni u ṅwala hezwo zwo pruviwa ho vha na report ye ya bvisiwa nga vha salga ya KZN KwaZulu Natal yo sumbedza uri more than 300 councillors dza KwaZulu Natal a dzi koni u ṅwala mara hoyu ndi muthu ane khou tea ya counselling a swika a vouta a swika a ita dzimbekanyamaitele uri masipala u shume hani ni khou zwi itisa hani sa koni u ṅwala ni sa koni u vhala so ḽihoro ḽa ANC arali ḽa nga ḓiimisela ḽa vhea vhathu vho teaho kha position dzo teaho zwinzhi zwi nga swikeleliwa khulubo nga maanḓa ri tshi kha ḓivha hanefho kha zwa vhurangaphanḓa hu na khanedzano ine ya khou bvela phanḓa nga ha u ḓivhadza khetho dzo livhaho dza vhurangaphanḓa ANC ndi afhio mavhonele avho kha hezwi ḽihoro ḽa ANC sa zwino ḽi na challenge ya thaidzo ya khaedu ya u sa anḓana kana dzi factions sa zwino ḽihoro ḽa ANC ḽo livhana na khetho dza 2027 internal ANC elections hune murangaphanḓa vho Cyril Ramaphosa a zwi tsha vhudzisiwa uri vha ḓo vha vha khou bvela phanḓa kana vha sa bveli phanḓa na vho no seva themu dzavho mbili zwi khou amba zwa uri khou tea u vha na vhurangaphanḓa ha ANC vhuswa mara zwine nda nga tou amba zwone nga ḽihoro ḽa ANC ndi zwa uri ri tshi ḓa kha mafhungo a democracy ngomu ḽihoroni ḽa ANC ndi nnzhi nga maanḓa ḽihoro ḽa ANC hu na contestation nga ngomu haḽo ḽihoro ḽa ANC hu na dzi debate nga ngomu haḽo ha ḽihoro vha nga tou vha vha sa zwi funi u zwi itela nga nnḓa ha ḽihoro fhedzi nga ngomu ha ḽihoro ḽa ANC a hu na u sokou vuwa matshelo upfhi hu pfhi mukene u khou yo vha secretary wa gai hu songo thoma ha dzuliwa ha votiwa naho muthu a votelwa a songo vha na mukhaedu wawe tshihulwane tshi vha tshi tsha uri mini ho vha na uri a khethiwe nga miraḓo ya ḽihoro
a zwi fani na kha maṅwe mahoro zwine zwithu zwone zwi vha zwi predictable lune wa nga amba from the distance uri hu khou itea mini musi hu tshi wa conference fhedzi kha ḽi uri ḽa ANC contestation is too much, democracy is too much, and thi vhoni vha tshi nga thoma zwino vha sedza murangaphanḓa wa khetho dza nga ngomu ANC vho Kgalema Motlanthe ndi muthu a ṱhonifheaho vhukuma na vhane vha vha khou shuma navho ndi vhathu vha ṱhonifheaho vhukuma ene na vha miraḓo ya ANC vhurangaphanḓa ya ANC vho ṱhonifha nga maanḓa vho Kgalema Motlanthe na dzi systems dzine vhono dzi implementa nga ngomu ANC u itela uri dzikhetho dzoṱhe dzo no itiwa ngomu ANC na contestation dzoṱhe province, local and national dzi tshimbile nga nḓila yone. ri tshi khou sedza fhano muphuresidenthe Vho Ramaphosa vho amba mulovha nga ha ndeme ya ndayo na u vusuludza fhulufhelo nga ngomu ha ANC. U ya nga mavhonele avho themendelo dzavho dzi a shuma lungafhani nahone vhaimeleli vha a dzi ṱanganedza na. Ndi ḽiṅwe ḽa fhungo ḽine ḽihoro ḽa ANC ḽi pfala ḽi tshi tonga vha tori mini nga tshikhuwa scratched CD nga nṱhani uri mini zwe zwine vho Ramaphosa vha khou amba zwone a zwi thoma vha tshi zwi amba vha nga ṱuwa vha yo sedza zwipitshi zwoṱhe zwa Ramaphosa musi vha tshi khou amba nga kha dzi January 8 statement dzavho kha miṱangano yoṱhe ya ANC ine vha vha nayo mihulwane na miṱuku kha dzi province na kha dzi local government a si u thoma zwi tshi ambiwa hezwo lune ri vho sia ri tshi vho ḓivhudzisa uri izwi zwithu zwi tou ambelwa fhedzi uri zwi vhe zwi kha tshipitshi na uri muphuresidennde vha songo namela stage vha swika vha si ambe tshithu vha khou zwi vhona zwino na miraḓo ya ANC vha rwa zwanḓa musi vho zwi thetshelesa mara ri tshi ya ri tshi sedza on the ground uri izwi zwithu zwi khou implementiwa na zwi khou itiwa uri zwi itee uri vhathu vha kone u vhona nango ḽihoro ḽa ANC ḽo ḓiimisela u bvela phanḓa na u vha muvhuso wa Afrika Tshipembe kana ḽihoro ḽa ANC ḽo takala ḽi khou i funa yeneyi 40% ine ḽa vha khayo ḽihoro ḽa ANC sa zwino ri tshi khou amba kha dzi metro municipalities ri tshi khou amba City of Tshwane, City of Joburg, City of Ekurhuleni, ra ya City of eThekwini, ra ya Buffalo City, Nelson Mandela Bay, ra amba Cape Town, City of Cape Town. Ḽihoro ḽa ANC a ḽi khou vhusa ḽo ṱanganisa na maṅwe mahoro which means it's a coalition ndi muvhuso wa u ṱanganelana and ḽihoro ḽa ANC ḽo ruludza hezo dzi city kha hayo mimasipala nga 2016 na 2021 sa zwino a huna tshithu tshine tsha khou suggesta uri ḽihoro ḽa ANC ḽo ḓiimisela u dzhia hayo vhurangaphanḓa kha heyo mimasipala tshine tsha tou vha tshone fhedzi ndi zwa uri mini vha na dzi document dzine vha a dzi vhala vho ima phanḓa ha vhathu vha na zwipitshi zwine vha a zwi vhala vho ima phanḓa ha vhathu fhedzi action speaks louder than words a ri athu vhathu vha Afrika Tshipembe hune vha vha hone vho zwi sumbedzisa nga dzi election dza last year ANC ya wana 40% national ya ḓi tshimbila i tshi luza na dziṅwe dzi province Gauteng na KwaZulu Natal vho sumbedzisa vhathu vha Afrika Tshipembe uri we are not convinced ari convinced ngauri vheiwe sa ANC no ḓiimisela u shandukisa zwithu ngauri hanefhaḽa he ra ri hone miṅwahani yo fhelaho hune vhathu vhaṅwe a vha na bada vhaṅwe a vha na maḓi vhaṅwe a vha na zwikolo zwi khou wela vhaṅwe vha khou dzhenela zwikolo dzi containani na namusi vha khou dzhenela zwikolo dzi containani na namusi a hu na bada hune vhaṅwe mahayani ra bva hone huṅwe a hu na maḓi huṅwe ni swika ni wana hu na dzi phaiphi dza maḓi dzi khou gidima fhasi ya mavu fhedzi ni tshi vula bombi a i na maḓi vhathu vha khou nwa maḓi na zwipuka milamboni ya nga tsini ndi zwone zwine zwa vha thaidzo ya ḽihoro ḽa ANC ya uri u amba vha amba state SA tshi hafha dzi results dza uri shangoni ho imiwa nga nḓilaḓe vha unemployment vha sumbedza uri a hu na mishumo na zwiṅwe zwiimiswa zwa muvhuso zwi khou sumbedza uri thaidzo i gai u fana na dzi court u fana na public protector na auditor general vha sumbedza uri thaidzo i gai municipalani tshelede i khou ḽiwa tshelede i khou bva mara a si vhonala uri yo fheledza yo ita mini fhedzi ḽihoro ḽa ANC ḽi a ḓa hafha ḽa amba ri khou ḓo rinyuwa ri khou ḓo humisela hezwi murahu ri khou ḓo lwa na corruption kana tshanḓanguvhoni na zwiṅwe zwoṱhe fhedzi a ri khou zwi vhona zwi tshi khou itea ngori vhane vha khou hwelelwa tshanḓanguvhoni ndi vhone vhane vha tshe hone mimasipalani vha khou bvela phanḓa sa dzi meyara na dzi khanselara ndi zwifhio zwine ḽihoro ḽa ANC ḽi nga zwi ita zwa zwino u vusuludza fhulufhelo nga vha na maanḓa kha vhupo ha mahayani na kha vhaswa vha Afrika Tshipembe vhupo ha mahayani hu na mimasipala u tshi ya mimasipalani u khou yo wana dzi khanselara ene kha mimasipala minzhi ya vhupo ha mahayani ndi hone hune vha wana ḽihoro ḽa ANC ḽi khou vhusa ḽi tshi khou vhusa ḽi ḽoṱhe
a ri dzhie masipala wa Vhembe na mimasipala mituku yawo u fanaho na masipala wa Collins Chavani, Thulamela, Musina na Makhado. Arali vha tshi bva Gauteng vha tshi dzhena mimasipalani heyi nda i vhala vha ḓivhusa na uri ndi tshe hone Afrika Tshipembe na kana ndo no dzhena kha ḽiṅwe shango nga nṱhani ha mini, nga nṱhani ha dzi bada dza hone vho dzi sedza, nga nṱhani ha service delivery ine vha i vhona. Vhathu vha mahayani vha khou kona, ri tshi ḓa kha mafhungo a rural development, vha a kona u vhona uri individually vhadzulapo vha hayo mimasipala vho ḓiimisela u nga ita tshiṅwe tshithu, fhedzi muvhuso wone kana masipala wone a u khou ḓa wa vha thusa. Our brothers and sisters, vhakomana vashu na vharathu dzikhaladzi vha kombetshedzea uri vha bve mahayani vha ḓe vhuponi ha zwikhuwani nga nṱhani ha uri mahayani hune mimasipala heyi ya khou shuma hone a i khou kona u nga kunga dzi investors, a i khou kona u nga retaina vhukoni zwi skills zwa havha vhaswa. Zwino ḽihoro ḽa ANC arali ḽi tshi khou ḓa uri ḽi dovhe hafhu ḽi kunge vhaswa, ḽi tea u shumana na fhungo ḽa uri hanefho hune muswa a vha hone dzi tshumelo dzoṱhe na dzi opportunity na dzi skills dzi developiwe a hanefho. Hu songo vha muthu o no dzula Thohoyandou a kombetshedzea uri a ḓe Gauteng uri a ḓe a wane zwithu zwine ḽihoro ḽa ANC ḽi tshi khou shumisa maanḓa na muvhuso une ḽa vha khawo ḽa ḽi tshi nga zwi dzhia ḽa zwi isa Thohoyandou uri a zwi wane. Ndi zwone zwithu zwihulwanesa zwine vhathu vha khou lwa ngazwo, sa zwino ri na dzi NSFAS dzine dza vha na dzi challenges. A zwi ita uri muswa ane a khou ṱoḓa u ya tshikoloni a sa lele zwavhuḓi vhusiku a tshi humbula uri hei arali hu tshi khou pfhi NSFAS yeyi i na thaidzo, zwi amba uri nṋe matshelo ndi ḓo kona u ya tshikoloni na. Arali NSFAS i hone ndo ḓi apply ndi tshi ḓo ndi khou dzhena ngayo tshikolo, arali hu tshi khou pfhi vhana vhaṅwe ngafhi na ngafhi a vho ngo kona u wana masheleni a uri vha kone u dzula dzi reseni, vha kone u dzula vha kone u renga zwiḽiwa, nṋe sa muswa ndi tea u itisa hani? Ndi zwone zwi skills development ndi zwone zwine zwi nga thusa ḽihoro ḽa ANC u bvela phanḓa na u vha muvhuso wa Afrika Tshipembe ḽa dovha hafhu ḽa vha vhathu vha Afrika Tshipembe vha dovha ḽi fhulufhela. Khou livhuwa nga maanḓa vho Maswele tshifhinga tshavho kholosana nga ngori vha pfa vho Maswele ra livhuwa vha tshi khou ḓisumbedzisa uri ANC hu na zwinzhi zwine kha ḓi tea u ita nga maanḓa u wana fhulufhelo kha vhathu vhaswa na vhathu vhane vha vha mahayani. Vhathu vhaswa mahayani vha khou ṱangana na solution dzi konḓaho nga maanḓa. Hu na vhathu vhane vha uri ngo vha khou tou nwa maḓi na zwifuwo, vhaṅwe vha khou tshimbila dzi badani dzine dza vha uri a dzi ngo dzudzanyea. ANC hu na zwinzhi zwine ya khou tea u ita kha heinoni dzudzanyo ine vha khou itiwa fhano ri khou lavhelela zwinzhi musi i tshi fhela. Khou livhuwa nga maanḓa ḓo vhuyela kha ngei studio. Ndobuwa ngamanda Phuthutshedzo ibilihle kakhulu olodliwano ndlebe ingakumbi kumba wokuphucula kwezakhono zabantu. Sibambe ngazibini kuwe wena Phuthutshedzo, lo ke mbukeli besihlala indlebe naye nguye uPhuthutshedzo Mukhesi, yena kaloku uyintatheli yejelo losasazo kwaye ke ungumqulunqi wenkqubo ye-SABC lihaye ebedlala indlebe ke naye kaloku uSABC researcher yena uMaswele bedakunga ngakumbi mbukeli ngenkqubo yanamhlanje bebalula nezikhalazo ezikhona zabemi boMzantsi Afrika, ingakumbi mbukeli indaba yentswela ngqesho bathetha mbukeli malunga nokuphuculwa kwezakhono kujongwe nemfundo yethu yalapha eMzantsi Afrika, uqinisekisa into yokubana uthi umuntu xa iphuma esikolweni aphume noko izikills sele zikhona. Ezizinto mbukeli ezike umbutho we-ANC azothi aziphonononge namhlanje nakuyo le nkqubo ye-NGC, kanti ke ngokusawela kwelinye inqaku.